Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mir Jabs Takahat. Assalamualaikum Syekh. Salam rahmatun. Waalaikumsalam. Mir Jabs. Mir Hama Awan Kalim. Salam. Waalaikumsalam. Abdul Basik Muksanudong. Waalaikumsalam. Tuan Bas. Oke, salam Syekh. Waalaikumsalam. Abu Abdul Haq. Oi, mashallah. Early Engineer Marjok. Waalaikumsalam Engineer Marjok. Lara Aguas Buana. Assalamualaikum Kak Tuan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Syekh Naufir. Mir Smith. Oh, grabe mga mamilikan. Jamila Sabani Sahid si Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salvador Sahih Padoy. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Syekh. Alhamdulillah yan nakaw. Alhamdulillah. Yari na kita. Kung kaya pa kabulog tatagad. Oh, pahampit ka mo kaiwanan. Pahampitun ta in kaiwanan kataw tayo manguran na to. Oy, wala na mag-shoutout ba? Joke? Steady na akaw. Salam, watching from Sutilbil. Mashallah. Aziz Rihana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pahampitan ng kaiwanan. Oy, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mina Haji Nursan Abdullah. Yan inaun ko yan. Dilimungog. Mashallah. Pauza na Milusin. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullah. Poseidon Cup. Assalamualaikum Syekh Namuk Kalasan. Waalaikumsalam Polis. Alhamdulillah. Biya early ka biyaon. Mayroon mara duty mo. Oh, pahampitan ng kaiwanan. Firdaus Syahia Bulkhair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kaji. Murah-murahan mau kabli madrasah na to. Magkapag-meet kita nyo balik. Fajsmir Mir. Assalamualaikum. Apa kabar? Kabar baik. Fajsmir. Kabar baik. Syahid. Inansa mo Sheikh. Nagsisaya. Sukal na. Haji As Ismail. Assalamualaikum Sheikh. Waalaikumsalam. Haji As Ismail. Assalamualaikum Kak Tuan, watching from Quezon City, Manila. Mashallah. Watching from Tagasilay. Biyaon Sheikh. Okay. Salam daw mga Tagasilay. Oh, pampitan ng kaiwanan. Ba't kita na maka-start? Inshallah subhanahu wa ta'ala. 5 minutes. Start kita niyo. Salam Sheikh, watching from Maluso Basilan. Oh, salam doa mga tao Maluso riton. Al-Fatih bin Ahmad. Assalamualaikum Ustad Kalasahan. Waalaikumsalam. Oh, pahampitan ng kaiwanan. Assalamualaikum kanukatan. Waalaikumsalam Zwitsal Muhammad. Salam Sheikh. Alhamdulillah. Biya fresh kita yan. Shoutout family Amsan. Iban as awala na mag-shoutout ba? After lecture na to na shoutout natin inshallah. Don't worry. Assalamualaikum Sheikh. From Malantalimaong. Okay, ano yung Malantalimaong yan? Basilan? Magkaibog yung palmanis mo yan, Sheikh. Oy, siya yung palmanis, Padsmir. Ay, sadya. Yung magpapalmanis, siya mangyusog. Pagka mo. Watching, pausa na Milosin, watching from Tiktapul. Okay, Tiktapul. Salam daw mga Tiktapul. Watching from Oman. Ya, mashallah, Oman. Kaya nga tanyo ray, Middle East, ha, ni Oman. Salam guru, Kalasan. Wala na mag-shoutout kita nyo, ha. Assalamualaikum, girls. I miss you. Ando, Prasro Sinsirong. I miss you too. Inshallah. 2 minutes. Start kita nyo. Pahampitan yung kaibanan. Assalamualaikum Sheikh. Jainab Sabani Sahidain watching from Davao. Assalamualaikum watching from Santa Barbara. Shoutout kay Marbs Durugan. Salam Kak Tuan. Waalaikumsalam. Mala Holzioli. Shoutout from Kasim. Wala na mag-shoutout yan. Salam Guru watching from Santa Barbara.
Okay. Inshallah. Malantabitali. Sheikh. Malantabitali. Okay. Pa-shoutout kay Marbs Durugan. Salam Sheikh. Pa-shoutout Duyani family. Ako na mag-shoutout. After lecture, shoutout na kita niyo. After lecture, pwede shoutout. Pwede rin sa get out. Pag mo ay na, oy, man uri, banging game ni apas mo. Isa ning game niyo, yung patutukbalin ka watch in load ko. Joke lang. Salam Sheikh, pa-shoutout, Batalover. Okay. Aulan na shoutout yan. Watching Mirna Adu, watching from Riyadh. Okay, pampitan ni mga kaibanan. 2 minutes, start kita niyo. Agdil kita no pangadjian, 2 minutes, insyaAllah, subhanahu wa ta'ala. Kalo-kalo, magbumpaat ka at utan niyo, dami ka na mga nagdurungog. Pampitan ng kaibanan from Talusan, Ulu Tanga. Watching from Saudi Arabia. Okay, Abu Maulika, Ibni Abdul Karim. Salam Sheikh, watching from Putik. Fahad Siha, madurog kaulong Sheikh. Di naman masyado. Watching from San Roque. Assalamualaikum Sheikh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Sheikh Idol. Oy. Sukal na. Assalamualaikum Kak Tuan. Watching from KSC Al-Hufuf. Okay. 1 minute. Inshallah. Start kita niyo. Watching from London Hospital. Mashallah. Love hurts. Yan kita no naabot pa London. Salamatun Kak Tuan. Allah bless you always. Thank you. Yan yan temo na to nga London. Okay. Inshallah subhanahu wa ta'ala. 1 minute. Start kita niyo. Aromini in pangadyan na to. Pangaddatan uupihan deng Rasul sallallahu alaihi wasallam. In topic ta Haji Zaid Azrak yan ta siusulat. Pangaddatan uupihan deng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Miyaba kita nulig sintimaas. Mataod busy biyaon. Pahampitan nyo in kaibanan way panakahampit. Supaya makapagsaw-saw kita nyo sin ilmu sinallahu subhanahu wa ta'ala. Okay, insyaAllah, start kita nyo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi hamidahu ahlus samawat wa ahlul ardi taw'an aw karhan fahuwal mahmudul ladzi fi kulli halin wa ala kulli hal wa huwal mahmudul ladzi bihamdihi tatafattahu abwabal khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda'i layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka wa takhallaka wa ta'addaba bi adabihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal musyahidun al-kiram, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga barhummat jamaah kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga kiyakasihan sintuhan na to Rabbul Alamin. Harum ini yari na isab kita niyo nagbayng mata bisan ing kaunan na Facebook.
Yari kita niyo nagbaing mata bisan ingkaaw nan dakuman kikita niyo in ako. So marawa in parkala ini parkala agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin pagmutmuhutan iban pusuun sing kita niyo harum ini. Piusaka sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In agama Islam, agama sahal-alga. In agama amuna ini in agama myulya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Agama wayruun na tatay maundugay malaingkan agama Islam. Damikian arum ini pangadjiun na to impangaddatan amin suway upihan. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuna insarayaw-rayaw manusia pianjari sin Allah. Manusia sa jukup-jukup akal, manusia sa sampurna pangadatan. Amuna in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari niya mga barhummat jamaah keulungan sin Allah. Ingkatan manusia aun karya sali kapanjari sin Allah Ta'ala. Ingkatan manusia aun pakanya pangaddatan. Ingkatan manusia aun kanya-kanya dihilan sinallahu ta'ala addat. Sumagawa in pangaddatan ini amuna ini insa bugat-bugat at timbangan adlaw kiamat. Damikian in addat ini amuna ini in addat ikakawa mu sin rida sin Allah, damikian ikakawa mu sin rida sin manusia. Mataud manusia mabaya yanun tau marayaw. Mataud manusia yanun maraw in addat. Sumagawa wayruun kakitaanmu dayaw bakka sin kakahinang niya. Bimakna barannya saja in nagbantog. Barannya saja in pangatudnya simbarannya tau maraw siya. Sa walaupun in inang niya tuwi mataud tuwi hinang langgal sara hawukun kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ang kanda in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyampurna sinallahu subhanahu wa ta'ala in pangaddatan harasul. Sampai imian in Rasul sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya piya sa bunal tuud. Piara ako sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mari pawawaw singgumi karna manampul na simpangaddatan sarayaw-rayaw pangaddatan. Biya sinsambat ko, mataud manusia mawaya yanun tau maraw. Mataud manusia yanun maraw inaddat niya. Sakalitwi aun addat din doon, marayaw hapangatud niya, bukun marayaw hapangatud sindugaing pagkahini manusia. In Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun pangaddatan dihil kanya sinallahu ta'ala karya sali. Addat karya sali dihil sinallahu ta'ala harasul sallallahu alaihi wasallam. Laung Ibnul Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala anhu, laungnya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun pangaddatannya jabaliyah. Hati sin jabaliyah pangaddatan karya sali kapanjari sinallahu ta'ala kaniya dihil. Unin addat dihil karya sali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panagnaan dihil sinallahu subhanahu wa ta'ala pangaddatan Rasul sallallahu alaihi wasallam al-haya. Inati sin al-haya in Rasul sallallahu alaihi wasallam landu siya masipog.
baing lumanun in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bimana aun ti manusia baing lumanun siya baing sipuhon. Sawab in kasipug ini hambuk kini deng hamanga pangaddatan pianjari sallallahu taala para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikian kita nu manusia biutangan kita nu kasipug sintuhan. Sumarawa in kasipug suway ibutang nga aturan. Aun masul magbutang kita nu sing kasipug pangatud na to makasipug sa kalibukon ti amo. Basinuno. Aun masul intay mangurun mo, invite ka mag-celebrate sa pama. Invite ka magakika, invite ko pagtiaon. Ayaw ka imyan magtilongutan, maluman ako. So inluman mo yato, wala siya ima mo. Sawab mayta, intay mangud mo, nang invite kay mo, kapatot niya. Hak niya kay mo, insuway niya ka, suway ko mato, mapuasin ang kaligapan mo. Hak niya to. Subanglong mo masipog ako, mas labi makasipog, invite ko sintay mangurun mo, way ko rito. Aun pamasuling katutan niyo, masipog kita niyo, matto mamisita patay mangurun na to, pasalway diara. Hatawakan way roon tutulungan. Inaga Islam, intaw magparakala, bukun mahal ga in tutulungan. Bukun mahal ga in aun diara mo. Sa imahal nga dito amin kakitaan niya doon kau. Tiyay ima mo impanaabiti sintay mangurun mo. Kapatot niya to. So bimana mas labi makasipog. Mas labi makasipog. Amin invite ko sintay mangurun mo. Wayrong kaligapan mo sa wala ko miyat to. Ada pun bang salando masipog. Auntod sipog. Ayaw mo isab siya langa. Ayaw mo siya lugusa bang siya masipog. Sawabin sipog ini, tumtumun na to, suway na to ayaran. In sipog, hambuk ding hamanga pangaddatan sinagama Islam. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-din khuluquddin. In agama asal aun addat niya. In agama aun pangaddatan sinagama Islam. Wa khuluquddin Islam in pangaddatan agama Islam al-haya. Amin yaun in kasipog kaniya. Ang kanlay manusia sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imyan. Idza lam tastahi bang wayroon nakasipog si manusia. Bang way nakasipog si manusia. Huminang na singkatan kabayaan niya. Huminang na singkatan kasusuban niya. Alay ko no. Aun pagkakitan na to masul. Naggugulal siya Muslim. Naggugulal siya Muslim. Sa wayroon kakitan mo imbak kasim pagka-Muslim doon kaniya. Kakitaan mo mga duwaing kafe, duwaing agama. Sawab sinwayroon na roon kasipog kanila. Aun masul bisanin aurat di namang halgai. Aun masulipa nga tinatim masipog amin daran kau nangangayo. Impangati natin masipog amin bang kau invite wayro maramo tutulungan. Ay kau tuwi imbunal deng ha mga kasipog amin mga kawawayhan magpatampal magpakita sin aurat nila. So bimana imbawai bang siya wala nagtamon sin aurat niya wala niya yalgaan in aurat din doon kaniya. Iniwukon kami nagyan. Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon sipog niya. So imbawai suway niya ayaran in aurat niya. Luwalabi na ingkita niyo tagapaghula suway na to ayaran in aurat sinasawa na to sawab mita hambuk kendeng ha mga kasipuan. Masipog kita niyo tagaluman kausadi mo ikaluman inasawa mo tabi dakuman kikita in aurat. Suway labi kau masipog asawa mo, kakitanin aurat, sawabin aurat sinasawa mo, wayron duwaing makakita, tupot ikaw. Bang mo sayayaran ang kasipog mo. Dawang mo display in aurat sinasawa mo, wayron pasipog sinasawa mo, wayron pa isabluman mo. Ang panag-aka din sipog iwa siluman. Sawab meta.
In kasipog ini suway ayaran si manusia. Sawabing kasipog hambuok deng hamanga pag-iman. May nagapin hajaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun dua deng hamanga ansar. Nagdiscuss sila. Long sinambok tayo mangurun na bisarahan niya. Asawab sin kasipog mo yan. Asawab sin luman mo angkan di magkapinda ing kahalan mo. Kita, dingog sin Rasul. Kalabayan niya. Iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Da'hu. Long niya pasarya siya bang siya masipog. Bang siya long niya masipog pasarya. Da'hu. Fa innal haya minal iman. Sabun nato rin kasipog. Bang intaw taga sipog taga iman. Biya kita iyan, bang intaw ay sipog ay iman. Observe nyo ba yung mga dugaing agama? Milyon manusia ang kimikita kanila hatibi. Bilyon manusia kimikita sin aurat nila. Ipangasuwin mga tayon taga sipog insambong way sipog. Damikyan suway mahal im muslima. Maningod singod na kakahinang simbukol lamud agamata. Tabi ada kumana, azaman na to ini matawad kita na to. Imbunal taga sipog di kau manjari mang lamugay, pabukon kay mo. Imbunal taga sipog di kau manjari huminang, simbukon kay mo. Imbunal taga sipog suway kau di maningod singod. Sawaba zaman na to ini kita na to, maas pabata. Tabi ada kumana, maas pabata. Unin hinang na to, piag singuran nating kakahinang sindukayng agama. Amin no, TikTok. Bukon ka. Matawad ka to mag-TikTok, magsingod-singod. Matawad ka to nagsingod TikTok, gubiya kustal kumalang ka lang. Ang masul, iwan patiurungan, iwan panikab niya, iwan pasin, panamong aurat, panamong tatampan aurat. Insambong ko kay mo. Tiabunan min aurat mo karna kabuga mo patuhan. Tiabunan min aurat mo sintuan. Sa impangasu nakapakay ng sipog mo, impag TikTok bukon day kay mo, bukon pagkaihinang sinagama Islam. Imbabay suway maayad sin aurat. Imbabay suway maayad sin luparagbus. Bang kumaway sumikat pag-artista kaw. Bang kumaway sumikat pag-artista kaw. Bukon ka lang yan mo magpasikat ka wa TikTok. Bangin TikTok yan maraw pasampindahan na inang natuktok. Sawabin TikTok bukon parkala na to. Muslim suway aung kasipog niya. Muslim suway na ayaran ni nakama niya. Muslim suway na alagaan ni pagkatao niya. Sawabin TikTok bukon ay kato, bang kau nag-TikTok nagpakita kau, nagkalang-kalang kau, nag-challenge kau, tumatuan, ini bukon ay kako, sa wala mo yayaran in kasipog doon kay mo. Sawabin nagi sinabi, al-haya'u minal iman, in kasipog, suway roon siya, in kasipog, tambok siya ng mga pag-iman. Hay mulara ka, matawad ka musliman, marara mo. Matawad ka musliman, mabiktim mo. Matawad ka musliman, malapay mo sinhinang bukon kawayaan sin Allah. Muslim, ang biwutang ka to sara. Muslim, biwutangan kita nung aturan sinagama Islam. Pag-TikTok, ando ka ilotay mangut ko agama Islam, magkilkamapan. Bukon ako ini, nagpersonal. Sa imutanta ing kasipog, suway lando masipog ing kawabayhan tamaning singod parukayng agama. Suway kita maluman. Matawad na sa may nang muwi. Matawad na sa may nang muwi hinang. Sa umali kita, sa wabmita ing kasipog, amok ding hamanga pag-iman, ayaw mulara ka. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, lando ing kasipog niya. Masipog in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maningod-singod sing kakahinang bukon kaniya. Masipog in Rasul maningod-singod simbukon. Kabayaan simbukon. Lamod diakan ka na sinagama Islam. O masuling kato tanong magbayla-bayla pa rin doon haunahan. Ipangasubo. Hikabantog ba ini hambok muslima?
hikawan tugbay ni hamuk Muslim. Marara natin kaywanan Muslim, maraw. Pag usbang kita langon, bang kita patumtuman iman kita, mind your own business. Walang basagan ng trip. Allahu Akbar. Wala sa ito problema. Wala sa ito nagpakialam sinhinang mo. Sa inya ito nagpatumtum sa wabmita, makarara kawakaywanan nag-aagama. Sawab tumtuma in iman, in kasipog, hal hayao minal iman. Sawab in kasipog deng hapag iman. Bangkaw simingod sing kakahinang sindugay agama. Bangkaw simingod nag-tiktok nagkaginisan. Liarak mo yung pag-iman doon kayo mo nalawa in kasipog mo. Biasin agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tumtuma in kasipog. Bang intaw we nasipog lang sin Rasul, bang we nasipog sin tao. Hinangon niya na ingkabayaan niya. Nawang kabunal masipog, suway ko maayab. Tabi ada kuman. Bukon kita ini. Sa in iman, sawabin Rasul sallallahu lando ing kasipog niya. Aun kasipog biutang sin Rasul sallallahu ta'ala, maun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawab ing kasipog, tumtumun nato al-haya'u minal iman. Ing kasipog, deng hamanga pag-iman. Bimana bangaon sipog mo, aun iman mo. Hikaruan niya pangaddatan dihil sin Rasul sallallahu subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin dihil pa pangaddatan. Sin Rasul, indihil pa sinallahu ta'ala pangaddatan al-karam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pangaddatan dihil kara sinallahu ta'ala karasili al-karam. Inati sin al-karam in Rasul sallallahu alaihi wasallam pati murahun. In Rasul pati murahun. Wayroon ding hamanga, maun ding hamanga ula dengan dugaing hula. Maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam mangayo di in Rasul magyandi. Amin bisan pagyanon bang bisan yanon lang niya. Amura amin yanon isungit niya rakuman aw masulidihil pasin Rasul. Allahu Akbar. Intaw manusia limalawag sinyanon siya bay murahun. Imanu sali malawag yanu siya tao. Bay murahun. Saadi mo isap kakitaan na bakkas kaniya. Bisa rin dumihil maikot. Ang pamarugal sa niyanong kuripot. Marugal. Sadi sa bagpang dihil. Nabangin tao di maluman yan di mabaya yanong kuripot. Sadi magpang dihil uni pagtag. Kaya nga tanyurasan. Basta na ka mo nakarungog. Nada platinum si pagtag simbihan. In Rasul baing murahun. Luwalabi na bangaw bisita niya bahurmat in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damik kaning kita niyo bangaw bisita suway kita mahurmat. Bang kita magad umupi ha Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamaasan nato bisan na kumantubig masipog sila nila mahurmat in bisita nila. Masya Allah. In Rasul haunang bukmasarimat tong deng haula Syam. Inula Syam malayo. Yaun sila katan. Imalop sila pa Rasul sallallahu alaihi wasallam longi ya Rasulullah. Masigpit longing kaboy anan namo. Wayron misan pag-usaha namo. Wayron misan sin namo, way misan makaun namo. Long sin Rasul uning kalagyan niyo maglaki kami long nga kambing ipato na supaya tumaud aw ni karahang namo. Dihilan sin Rasul kambing. Dihilan sin Rasul. Kataan simyat to dihilan sin Nabi. Damikan one time, inabuan in Rasul nagut ba, aun di matong ding hamang aula Syam. Intamungon nila nababaliktad. Sa sawab sinaun sipog nila, maluman sila mungat para Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah dili kami, kabistuhan magtuisin Rasul. Kabistuhan niya. Pagbisto niya long niya tuan, itanawag-tawag bagtin Rasul maglaki kita nubya ini. Sawab kay nga tanay mga toyang barhajat. Aun manu siya maluman mangayo. Maluman siya mungat kay mo. Aun isab manu siya suway sadya bubungatan ng parumihil. Sabang karimungat di kaudilan. Ang pendi aun manu siya maluman siya mungat. Kita mo? Ngaluman siya mungat. Bangkingatan mo ang problema sinahambuk manusia. Tabang kau hakagaus-gausan mo. Biasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauning tau katan. Mawaya nangayukan niya kata, nangayukan niya dihilan.
Sampai long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aum pawa deng hamanga panaiwan niyo wayruun ko kyarihilan. Masya Allah. Imasupain Rasul. Aum pawa deng kaniyo panaiwan niyo wala ko kyarihilan. Na hindi ka tudugaing. Bang luwos na makarilim yan. Ay nako magsuy-suy mga iwan mo ha. Singkarilan tako, mamaray na kami dihilan ko. Allahu Akbar. Ibang sa tabihat to. Ang Rasul yan, ang panaiwan nyo wala ko kyarihilan. Na yung kato baliktad. Ay nakaulong nga mamayta matusing kyarihilan ka. Allahu Akbar. Sawab bukun betin Nabi Muhammad, bukun sa selfies. In Rasul bang niya dihilan inambuk ang panagaangad dilan niya kataan. Lang si mga tao yaw niya na ya Rasulullah, aun palong niya hambuk iwan na mo, ilaw niya yaon nagjajaga sin sasakatan na mo, biyak kato. Kaya to sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Yasu sin Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ilaw si mga magkikisa, pagnana ni Rabia. Yasu sin Rasul, law niya uno, dihilan ko na katan iniban mo. Yaw nindihilan kin kambing yung pagkaon kakinisan ni hulma. Dihilan ko na sila. Ikaw uning pangayoon mo. Masya Allah. Ikaw uning pangayoon mo. Long ya Rasulullah wayron na pangayoon ko. Amura long nga impangayoon ko kay mo. Mawaya ako maglundang panon sin ikaw halom si sulga. Allahu Akbar. Long sin Rasul amo natin pangayoon mo way narukaing. Yay na lang ya Rasulullah, mabaya sadya akong maglundang panon sinikaw halom sulga. Kita ba yung mga tao, Masya Allah, na ngayon katan iwan niya sin kabuyanan. Insayaw din mga miskin daysab. Sa wayroon niya piyangay si mga iwan niya. Impiyangay niya, ya Rasulullah, mabaya ako maglundang panon sinikaw halom sulga. Unin agi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangkaw mawaya, magludang panon ako halom si sulga, a'irni bikathratis sujud. Masya Allah. A'irni bikathratis sujud. Law sin Nabi tabangi ako magpataw sin sujud patuhan. Yari na yung dalil. Allahu Akbar. Mataud ka to imiyan, bisan kita di magsambahayang, basta inaddat tamarayaw, sulga da. Na inambuk sahabat ini, nangasubo para sulya Rasulullah, mabaya ako maglundang panon sin ikaw halom sulga, unisambog sin Rasul. Inambain Rasul pagparayaw sadya ko sinaddat mo. Why? Unin agi sin Rasul. In agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'irni bikathratis sujud. Iban tabangi ako magpataw sin sujud patuan, in kaupuan niya pakusuga in pag-ibadat mo pa Allah. So biya kita iyan sin Rasul. Imawaya duma maglundang panon para Rasul sallallahu alaihi wasallam halom sin sulga pag-ibadat ka. Sawab sifat sin Rasul al-karam. Sifat sin Rasul beng mulyahon, sifat sin Rasul amin matagi manghulmat ha mga umat niya. Rasul matagi mangdihil. Rasul bay patimurahon. Ang kanalang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhir ba'idun min Allah. Intao kuripot, malayo patuhan. Kita mo? Laung sin Rasul al-bakhir ba'idun min Allah. Intao kuripot, malayo patuhan. Malayo patuhan. Wa ba'idun minan nas. Iban malayo pa manusia. Malayo. Kita ba yung tao kuripot? Amin susuyan ko. Oh, lang ay ko mag-abot. Ay ko lang magpangabot tataw yan. Hataw yan lang nga bangkaw nang abot. Oy, subhanallah. Tumahay sadya inlaway mo. Maraw pa ka lang nga timik-tik lang nga metal. Karunguhan mo raman tingog metal. Ayaw sinyaon lang nga mahalo pa yung kasa mo na rin siya. Sa doon lang sa nyanong kuripot. Nalaw sin Rasul intaw kuripot malayo patuhan. Malayo pa man siya wa karibun minan nar. Subhanallah. Masuok siya panarka. Iyadan billah. Malayo siya
Pamanu siya ibang patuan masuk sa panarka. Wasakha, ada pun long niya intaw isab pati murahun. Long si Rasul. Intaw pati murahun, pati sarakawun, pati rilun. Di magtali uno yung bangsa mo, uno yung problema mo, basta naghajat ka niya. Way pagduaro bisara. Intao, magsarak ka di karagdag. Intao, bay murahun di karagdag. Kita niyo way Abu Bakar. Ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Intanda si mamurasya mangdihil tuod. Naabot niya kiyat to kata ni narta ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awak tin Nabi long yung maglaki imbaital mal na tusin, arta, nag-us-us na kailo in hambuok. Pilihan sahabat sin Rasul, si Umar ibn Khattab. Nagdara na yung Umar ibn Khattab, sin niya matu para sulong ni ya Rasulullah, yari long niyain, suko ko. Wang biya ka to, nagdara sa si suko ya Rasulullah, suko ko, pilan suko mo yan. Bang biyari ka to, nagdaraya Umar, ang kamilyon, tiyunga niya, into nga milyon, kiyat to na pabaital masin Rasul, into nga milyon para pamilya niya. Nakauna-una Umar ibn Khattab. Laong Umar, inina in chance. Maraog ko Abu Bakar Siddiq, radhiyallahu anhu. Maraog ko. Awak tuman kailo. Awak tuman. Nag-usos ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Yan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Long ya Rasulullah, yari insuko ko. Pagdumul si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakayan in Rasul. Ya Abu Bakar, hal abqaita li ahlik? Aun da ka kiapin mo a pamilya mo? Aun da ka kiapin mo anak kasawa mo? Unin aki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, na'am, abqaitullah wa rasulah. Inkiapin kuralong ya Rasulullah, inkiapin kuralong niya, amuralong niya Tuhan ko iban sin Rasul ko. Subhanallah. Long ya Umar, diaog na isab ako long ya Abu Bakar. Biat to imura si mga sahabat. Sabwasaka, qaribun min Allah, intaw mamura sinarta na masuk patuhan. Wa karibun minan nas, ibang masuk pa manusia, malingkat isuy-suy. Masya Allah long niya. Way lumingkat, way lang nga dumayo pangadatan sintaw yan. Moy, balangatuan di tukaw, katukaw. Sawab mayta, bang intaw daran nangangabot kay mo, bang intaw daran nyamat to kay mo, bang intaw daran nyumungat kay mo, asuwa imbaran mo, bang mayta kaw daran pagpangayuan. Ini kasambong ko kay mo, hambuk ko ding mga tao maraw. Allahu Akbar. Sawabin Rasul, pagkatun singkatan manu siya, bisan buko na sukampong niya. Ula malayo, maghajat sin, maghajat pagkaon, maun pa Rasul, uminag sin Rasul. Uy, aun na nakura ni rito, aun na kampong rito, di imambiatin Rasul, sa dihilan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Dihilan sin Rasul. Wa qaribun minal jannah. Muban masuok pasulga. Masuok pasulga intao mamura sinarta niya. Hawak di Abu Bakar dihin na taringkas insuy-suy. Namiskin ba Abu Bakar? Why? Sawab kaingatan nila in dunya ini, bakas natutiapik, pag-iinangan nila, ibadat in dunya. Kaingatan nila dito nila madawhat adlaw akhirat. Intanda, imura si mga sahabat na kauna. Grabe, imura si mga sahabat. Rasul sabmay tayupihan nila in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangaddatan. In Rasul, ang kandaon masul, in dua magtiyaon. Ini observation tadya. Aun masul, in usog karya sa linya mamura. Aun usog. Nakasawaman siya, kuripot, nalamin siya. Allahu Akbar. Kita niyo? Ang kanabang imbama imamurah, malapay imbana. Sawang imasawa kuripot,
Balapay imbana. So meta, asawa imbangko. Bang mabugat na asawa, kumut, pabul sa sintatawangan, sintaw maghajat, labi imbugat na simbol sa simbana. Sawa bimbana umasul pagkot simbol sa wailuon. Yato asawa. Sa bangin asawa mumlia, Masya Allah. Sa rundun kailo, aun masul asawa pinwendang, tabang kau ibadat yan. Dang hinangayan ibadat yan. Kita mo? How ni sab kaibanan long ya tombang daran dirila magabuso. In Rasul sallallahu alaihi wasallam dumadlaw imag pangayo ka na way sa imyan abuso. Na bangin tawi mabuso daran na ngayo kay mo, ya ko isabdaran mga ngayo, butangan ning kasipog doon kay mo. Butangan. Suway doon ni sab kasipog doon kay mo. Wala niyo kaingatan, inagis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam intaw daran nangangayo. Amin daran nang lilimos, di siya mag-usaha. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, adlaw akhirat magkamas. Kita mo? Sa bisang pintaw di maran nangayo kay mo ay mo yan na abusin. Rasul way nang yan nag-abuso ka mo. Sa in Rasul di mihil sadya. One time ang kita na nang nilimos, kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nang nilimos aran. Yasu sin Rasul, wayrum balong niya mga anglit ti karakang murun habay mong biakato. Long niya aw niya Rasulullah, kawamat to. Kyawa sin Rasul siyayang. Long sin Rasul isu kamu mamisin. Tungkang ini atau anglit ini. Nabi ang kato, isu kamu long niya mami ini. Si mayang ina mo, ya Rasulullah bihun ko 2 dirham. Long sin Rasul kawa. Pagkawa 2 dirham, long sin Rasul inambok dirham hini, daha pa anak asawa mo, inambok dirham hini, kato ko pamikakoy panuis kaw ang pamudakangan patawo. Hinang sinambok tao yawn. Yakad niya advice sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imag-usaha di kasipog. Bisan uno klase in usaha mo, libol na ka, magsikad-sikad, magdahang bang-bang. Di kasipog. Sa makasipog, bangko nagdarang sin haram. Makasipog, bangko daran na sadya mangayo. Makasipog, bangko daran yumungat na sadya. Walaw pun, imbiakat sa bungatan, pangayuan ko sintaw pagsukur kaw. Sawab mayta, biya niya iyan, tuwan taw maraw kaw. Bangway na asukampong umangabot kay mo. Bangway na tay mangurum mo mangabot kay mo. Wayron na tao maun paway mo, asuwa imbaran mo. Bang may ta sila way na miyari, insambong ko kay mo, mangi kawaddat. Subhanallah. Biyain indayaw, mahumat yung mga sahabat, iwas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyat to kaagi in Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat dil kan al-haya al-karam. Uno pa sifat dihil sinallahu ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin, pangadda tanuupihan. As-safhu. Inati sinasafu in Rasul sallallahu alaihi wasallam pati maapun. Mapati maap in Rasul. Bangaon naka dosa kaniya magtuy in Rasul maapun niya. Imbiyari ka to ang masul dugalan kita. Yaw nin taw nangangayo ka to maap, yanun tapa. Kung mag-isabisab sininang mo yan ha. Bang si jalo nga bukong takaw kampong, mustakon sanin umusin punglo. Allahu Akbar. Na ngayon na hintaw kay mo, kamaapan, insarew rayaw, long sin Rasul, amin bisan pa ikaw in nakarusa, suway ikaw in labi mga yumaap. Ang kadalubalabi na intaw takapugula, intaw ruwa magtiyaon, suway maingat magpatibaba, inasawa iba simbana. Bang maingat magsuri imbana, suway maingat magtayma inasawa sinsuri simbana. Bang maingat magsuri imbana, suway risab maingat magsuri inasawa imbana, maingat day sab tumema sinsuri sinasawa niya. Biyan. Suway kita maingat magtayma. Rasul sallallahu alaihi wasallam, way katansin na karusa kaniya, wala na tiyumtum. In kita niyo bang natutumtumon ingi si manusia, tumtumon mo ingkatan, hinangkay mo si manu siya bukun maraw, di ko makahinang ibadat. May ta. Kinagtaka mo sampol, ba't nyo kahatihan? Kita kawa?
Inwaktu kau na nga, inwaktu kau halom pa kasigpitan. Kaya na naman mo ay misan kampung mawaya mo suukan. Kaya na naman mo ay misan lasya mo mawaya pangabutan. Aun masul mawaya kumanugto ka kabayan nila pagduyon kau. Masakit kay mo. Hawak tuman program sinallahu ta'ala, rijikian kau. Nadauhat ni maksud mo, nagkarayahan kau. Kita mo ni nasukampong mo yaon na sumukay mo, in pagtawag kay mo, uto tuwan, uto haji. O narta mo. Nabang mo tiyum tumlong mo insilay ni hawak to ako masigpit, biya ining kahalan ko, biya ining kakahinang nila kako, di ka makaibadat. Sawab magtaw na sadya kaw sinsakit laum atay, alom pangatayan. Magtaw na dya kaw. In Rasul sallallahu alaihi wasallam pila sadya namuy nga kaniya. Amaon na Abu Jahal piyaggikan, imbatang liog niya. Amaon ni Abu Lahab piyagbutangan, piyagbutangan. Tunok inlawayan simbay niya. Rasul piyagbutangan inlaway pagbugitan. Naji sinhalaman simbay niya. Sa wala in Rasul nagtumtum. Wala in Rasul nagtaulom atay. Biasin sambat bang mutyaw halong bigi jantong mo. Hingi nila katan, di ko makapagibadat. Tumtuma. Ingkatan singi nila kay mo. Hingkatan sinahinang nila kay mo bukon hasyara. Piasakitan nila yung pangatiyan mo, inallahu ta'ala adil. Adil. Ang karimano siya ay kumangadol stimit. Bukon saw kating kampung mo wayron gaw garas. Kampung mo wayron arta. Ando, bisaning gumawan pabay, di mo pagawanon. Wala mo kay nga tanasusungon. Rijikyan sa sinalago tala, ikaw insumuk, ikay mangabot kaniya. Impangasubo. Simipog pa kao? Ang kanda suway inkita nyo di magtaw sinlaw, singi sinaso kampung mo. Sawabang mo tum katan, di ka makainang ibadat, tumtuma. Di. Sawab may taon masulbang aon na maon kayo mangabot pangingurukan mo. Mabaya ko yan maya ko yan taw maraw. Bang kumawaya yan taw maraw lang sinabok alim ni Abdullah ibn Mubarak wa husnul khuluq talaqatul wajh impangaddatan maraw bang aun simok kay mo bang aun nangabot kay mo. Uyumi. Allahu Akbar. Sawab uyum mo patay manguron mo. Mahinang tikduanan long niya intaw yan masawain ay muka. Pati uyumon. Bangko pati uyumon intaw di maluman sumukay mo. Bangko pamimalayo payuyuman mo na intaw dumayaw humayang impangatayan niya magtuwi. Long nga intaw yan taw maraw. Napagka intaw malayo pa. Wayron pabukon pa sabi ko yung katon pagkita mo sa katimatod mo kay mo tiambol magtuwi ang gate mo. Long nga yan na isab imang lilimos. Amo na sa inin mga kampong kulong niya way misan nang ilaka ko, biyaw niya rin na sila kako. Allahu Akbar. Inhinang nila kasalaan na kauna, inhinang nila wala imamu, bukon ikay magtungbas Tuhan Rabbul Alamin. Sa inikaw, iminang sadya kaw sin ibadat, iminang sadya kaw sindakan, upihan mo pangadatan sin Rasul, di magtao sin sakit laum atay. Ingkatan sin nakaru sa Rasul, kalupahan niya. Wala no katumtuman inhambo kamaun sin Rasul yabi Hamza ibnu Abdul Muttalib. Hamza awak to hapagbunuan nila na syahid in amaun ni Hamza. Pag syahid masakit ta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga tanubang isin nakabuno. Hambok sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mayroon pa sa nakapagakama iwahsi. Kita nung the message? Nagpractice sila nagbudyak. Pag si Wahsi, ambok deng ha mga ipon sintuhan. Awak to niyaman. Miyagad siya nagbuno, sawab mawaya sa malimaya. Sawaban niya ka iwahsi. Mawaya sa maiga pagkaban niya ka. Kita sa ingat niya, kita sa sininaun sin Rasul, maingat magbudyak. Wayron do kaing budyak niya.
Amurain amaun sin Rasul Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Allahu Akbar. Amaun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam namaugbog kaniya. Nangandungan yung pangatayan sin Rasul, miyarutin Rasul. Nagdangulngol sawab meta amaun niya namaugbog kaniya. Sa awak tuman nagbalik Islam. Iwahsi. Awak tuman nagbalik Islam iwahsi. Ininang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na mahuli ba siya? Iyan niya ba, ikaw nanin nakabuno amaun kunit akaw mamaap? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon niya yato tiyaw laum hatay insakit pangatayan niya kanwasi. Sawab sin kaawa mi wahsi. Sawab sin bukon pa, wayroon pa nakasud pa nga may Islami wahsi. Amurin piya ngayon sin Rasul ya kaulong niya wahsi ayaw sadya kaw magpakita sindagbus muka ko. Sawab masakit Rasul. Sampai na kaya ni wahsi law nga nagbalik Islam na ako sa di ako mawaya paalo pun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laong sin ambok. Laong ni wahsi unuwa imahinang ko bat ko mapauyom in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laong kana sin hambuok. Iwan ni Bilal ibn Rabah, best friend niya, kaklose niya, akad ko magparang sabil. Miyagad iwahsi, nabuno niya inambok na kurasin room na patay niya, pagsusi parasul, nakauyom in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sambong, tiyaw ba sin Rasul, in sakit lang matay, wayroon in Rasul nagtaw, sabang niya tiyaw, di matay maimpagbalik Islam sin hambok, sahabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwahsi. Diyato in pangadatan sin Nabi, aun pati, maapun in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikalima pa, pangadatan ikaw pat pangadatan diri sallallahu taala pa Rasul sallallahu alaihi wasallam al-hilm. In hilm in Rasul pang biya kato mapati pasensya. Mapasensya in Rasul. May ta in Rasul mapasensya. Hambok masalong sin sahabat doon kami long nga naglingkod-lingkod iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haundi matong hambok kusog. Nag-uus-us na. Pagsuklaw nga sinahambok kusog, kiyawa na lang niya inliog sin Rasul, imbadyo sin Rasul, ang panabiyan. Allahu Akbar. Nakaato ni mga sahabat, sa in Rasul sallallahu alaihi wasallam, imuyom sadya. Imuyom. Amurain kauyom imuyom sadya ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wang biyari ka to, inlala sin kango, inlala sin tao ini, indag musimpurat tao ini, sa in Rasul imo yung sadya. Long sin Rasul uning kalakian mo, maglaki ako long nga bait sin. Long sin Rasul kawa inyo matusin dihilin niyo. Allahu Akbar. Ang ba sifat biya ini makaina? Amo pembangayo, amo pembabungis. Ang pahambuk Rasul sallallahu alaihi wasallam pinting iyan sinahambuk. Ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil. Ya Muhammad bukun kawadil pagpaadil kau. Rasul sa imo yung sadya Nabi. Bangangaro ni mga sahabat puingaw nilang tawayaw lang si Rasul ayaw. Ayaw na puinga. Ayaw. Di pa puinga sin Rasul. Sa in Rasul sallallahu alaihi wasallam nanganduling ginlupa, nangandul pitong lapis langit, nanganduling kata na hawawagimi, hamuk manu siya iyan in Rasul bukunadil. Ariba ka to maghapimbihan. Inlala inilong niya, intaw sin Maxo, ingaso kampong ko, intaw sin lasya ko, intaw sin gagangas ko, intaw sin paminat ko, ikaw rin nakayan ka kumukunadil, sa in Rasul imo yung sadya. Ibang pagyan sin Rasul, rahima Musa, kaya ulungan sinallahu ta'ala imusa kaya kasiyan sa sintukan. Sawab meta law imusa angkan kaya kasiyan sintuan nakalando in sabar niya. Nakalando in pasensya niya. Ako pa'y sabsablong ngay Musa asyaddu min hada lawi deng hayni impyag inang simano siya sa imusa nagsabar. Ako pa'y sablong sin Rasul. Niya inin Rasul sallallahu alaihi wasallam pangaddatan dihil kanya sin Allah. Pati pasensyahon. Ang kanaing kita no, biasi sambat ko, in kita no katan mano siya, ang kanya-kanya addat na to. Piun muna in katilingkal alam, katan kita no in kawayan na to, yanong tau maraw. Sa aunti sawab, di ko mayan tau maraw, sawab bininang mo, bukong maraw.
pangaddatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikalima pangaddatan si Rasul syaja'ah. In Rasul taga isug. Maisugin Rasul. Tanda sinisog si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang maun na pagparang sabilan aunahan in Rasul sa pagtampanan si mga sahabat. Sawab kay ingatan nila in Rasul bang yon nawapat mahinang sawab mugto in wahirun kana mataud ing magmurtad. Maisugin Rasul. Sa inisog sin Rasul kasabunalan. Bukon biadi kato, maisog kita no manghimuting harasul. Maisog kita no manggura-gura kaguruhan. Maisog kita no manggura-gura kaulaman. Sinwayre sa panghati na to. Tumtumun na to, wayroon kita no biyantog sinallahu ta'ala. Landuin kabuga, isim biyantog sintuan. Innama yakhsallahu min ibadihil ulama. Laong sinallahu ta'ala sabun nartod. In lando taga kabuga marika ko pa Allahu ta'ala. Amuray mga ulama. Kita no. Biantong kita no, hati manggura-gura kau. Maisug kau. Bukunin pagyanong maisug di kau katiwa magtuy ko mamuno. Next Jumat, lecture na to, kahalaga sinduho sintay maguro na to agama Islam. Next yato, insyaAllah, kahalaga sinduho sintay maguro na to agama Islam. Maisugin Rasul, sa impag-isug sin Rasul, kasabunalan, maisug magdawa, maisug magpasampay. Bukong biasing kato, inisog na to, pagkay na to, bangkita na to, wayroon gaw gagas di na to katiyuan. Ang palong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysa syadi bisur'ah. Bukong intaw maisog, amin magtuy sa mag-us-us huminang. Magtuy sa mag-usos, saukat sa iyan, saukat sa bisaran, biyain ni magtuy sa simambong. Sa impagyanon sila simbunal, maisog kapagangan niya, indugal niya. Allahu Akbar. Kana hamuk masa, hamuk masih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Di matong hinambok tao mong piamungmungan siya. Piamungmungan Abu Bakar. Ikaw na ang bikatanin bisaran niya. E Abu Bakar imuyum-muyum sadya. Sampai in Rasul yun, nag-iyaw ni Rasul imuyum-muyum dyan Nabi. Wero ni yan. Nabari ka ito bakaronan. Gura-gura kau. Aro. Tagus lang nga si Samalyaon. Di ko mato. Ito yung taki na maon. Allahu Akbar. Aming background sa ni makamula. Makamula may mga background yan. Imbis na kau magang na kau, sindugal mo yan nung kau. Bukan long yung tambaw sungi ni biyawa-bawa na siya gura-gura di bisa numato, bangakulong niya. Hey, bangakulong yung biyaw, kakitaan mo saan? Nabukon, imbunal maisog, kapagangan nindugal niya, papagkahin ng Muslim. Nawang biyay sabdag musparkala, nakalando na tuod sa in Rasul, bisan pa nakalando, rin maghinyo ni Rasul. Pasaran niya. Sabi mayta, intaw bang namungmung din doon, yaw ni syaitan kaniya. Hawak to piya mungmungan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, imuyom sa niya Abu Bakar. Pagatod niya pa Rasul, imuyom min Rasul. Awak to man kayo sambungan ni Abu Bakar. Simambong ni Abu Bakar. Bang ka ati ko, di niya nakatahanan indugal niya. Sambungan ni Abu Bakar. Pagsambong ni Abu Bakar, pagatod niya pa Rasul, napinda inbayho sin Rasul, namulahan. Pag-us minigin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag-ig sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuro sa Abu Bakar, long niya Rasulullah. Awak to ako long niya, piyamungmungan, wala ako si mambung, imuyum kau. Falamma radadtu kaulihi, awak to man siyambungan ko, ipamungmung niya kako. Long niya, padahabta wa kumta, minig kau, ang pakaw timindog kau pakaw minig, may talong niya. Unin agi sin Rasul, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma syatamalak, awaktu kaulong niya piyamumungan sin tawyat to. Kana malakun yuradduhu, ingkaw nan law nga si malaikat imagsasambong kaniya. Allahu Akbar. Malaikat imagsambong kaniya. Malaikat. Bima na bang kopyamungmungan sin tao, malaikat imagsambong kaniya. Narika to, ay sumambong kita magtuy. Pag yan kayo muna salak, yan ko nabugtang. Pag yan kayo muna bugtang, yan muna tama.
Pagyamu kau, gyanong kanabuk, kyang desab kau. Na ingwa na magkalo. Bang intaw durugalan ay mo abjani. Ay mo abjani. Sawabang mo yan abjanan. Ibiada simbaga kayo, iba singgas. Magtuy siya maglakablab. Sawab intaw bang durugalan, di niya makontrol. Indugal niya. Makakawa sa simbukon amo. Naon masul. Di niya nakasayuan. Sawab aun hambuk kisa nabasak. Wallahu alam bang saya tawakan daif. Laong niya ang kantoy imano siya pagdugalan. Bang intaw durugalan. Makadpi laong niya iiblis. Insaitan. Sumud maun pabaran nila. Sumud maun paduho. Ang kanintaw pagdugalan masul. Di nakasayon kumawa. Napansin nung kurugalan o magakasakas kayo mo. Antaki na. Ay nako magduara. Busta ka na maun na. In kita paliw sin Rasul, bangkaw dugalan, palingkurun kaw. Pakawaong ko magtuy sin Rasul, tubig, papag-aylon. Papag-aylon ko sin Rasul. Pag-aylat to sin Rasul, pasambayong ko duwang karakaat. Bang di pa maigin dugal mo sin duwang karakaat, patukon ko sin Rasul. Pagbati mo pikat. Biat to kaagi in ayad sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kanda, imparkala, inisug ito ipagbutang aturan. Pagbutang aturan. Bukun sampay pagkaita Muslim kay suganta. Sa untod yung pangadatan, bakita mo na saukat ko, nagpatibawa, di na ko pagadatan. Sa tumtuma, inwakto ko piyamungungan, wala ko si mambong malaikat, imagsambong kaniya. Malaikat, masya Allah. Kita mo, impangadatan ini upihan, amo na ining pangadatan. Laong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma syai'un wayrun ding hamanga ununu askalu fil mizan in sarayaw-rayaw ding wayrun ding hamanga mubugat hatimbangan hadlaw kiamat amuna impangadatan marayaw. Nangasuwin hamok sahabat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kuwala piyang lupahan Abi Hurairah radhiyallahu anhu nangasuwo si ya Rasulullah uno ing kamatawran magpakasudsulga. Dihay ni mataud dagdalil bangsata. Hasuwa sila. Ing kami inituan bisan kami long niya. Bisan kami long niya di magsambahayang. Bisan kami Jumat na magsambahayang. Bisan kami Jumat na magsambahayang. Uy, inadat na mo marayaw. Allahu Akbar. Marayaw. Sawablong niya bang inaddat mo marayaw, mahinang sawablong niya hikasud mo sulwa. Okay. Tay maun ko in answer mo, in sambong mo yan. Sa inahama Islam, induan kita niyo. Uno in ragisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagka nangasuwin ang sahabat ya Rasulullah, uno in kamatawra magpakasud sulwa. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at-taqwa wa husnul khuluq. Allahu Akbar. Dua. In kamatawran magpakasudsulga, dua. Pangaddatan kabuga iban pangaddatan sampurna sa rayaw-rayaw. Biya kita iyan bang addat sa jawayroon kabuga bukun sa sampurna. May tabyutan nga natakwa wa husnul khuluq. Sawab ang manusia, taga adat, kaway kabuga patuhan. Aw ni sab manusia, taga kabuga, saway adat patuhan. Mangi inadat. Ang pamasul imyan kita. Kami long nga, bisan kami ni magsambayang marin adat na mo, ayaw sing kamuan magsambayang mangi inadat. Harwa ini, simpi na ka mangi adat. Ha? Nagsasambahayang sa mangi inaddat. Di magsambahayang marayaw inaddat. Katino kuno, harwa ini simpi na kamangyadat. Ha? Indua ini, insambahayang imyanin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in saluhat salatuhu, saluhat kulla min sairi amalihi. Laong sin Rasul bang di mayaw in sambahayang mo, di mayaw in katan.
Wa in pasadat salatuhu in pasadat kulla sairi amalihi. Bang kimangi in sambahayang mo kimangi ingkatan. So, way miyanin Rasul, bang di mayaw inadat mo, di mayaw ingkatan. So, biya kita iyan, in pinakamangi dadat, amo rin tao timinggal, hindi akan sintuhan. Kita mo? Bang sa pamalong mo magparayaw sa jaadat, bisan di way na pagsambahayang, way na paghadji, way na kakinisan, bangin hadis sin Rasul. Bangin Nabi imyan sadya siya long sin Rasul. Bangin Rasul imyan long niya, ing kamatawran magpakasunsul ka, pangaddatan marayaw, way na biyutangin takwa, kimugdan na kaw. Sa inagi sin Rasul at takwa. May tain takwa yaon, connection mo patuhan. Connection mo pa Allah Ta'ala. Connection mo pa Allah Ta'ala, iwan sinikaw. Adapun impangadatan marayaw, connection mo pa pagkahimu manusia. Sahih. So bangway kabuga mo, pangadat mo marayaw ko hapangatun si manusia, hapamandang sintuan. I'm sorry. Di siya, bukun ikaw marayaw pangatun sinala, sa suway mag-akad indwa ini. Ya, kau sa magsasambahayang, mangi inadat mo tumtuma, wala kau tiyugo. Wala kau tiyugo. Nagsambahayang kau nangingirog sadya kau. Magsambahayang kau di kau katiyutiwan, mabungis kau, wala kau tiyugo. Sawabi sambahayang long sinallahu ta'ala, inna salata tanha anil fasyai wal mungkar. Sabun natin sambahayang, mamagangi singkatan hinang mungkar. Amin kaliswan sinallahu ta'ala. Masya Allah. Kita mo? Uno pa nagi sinahambok. Aun hambok kusog, di matong panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamang ansar. Ja'a rajulun minal ansar. Hambok kusog di matong. Nasabot, riwayat ng kan Tirmidhi. Di matong inambok kusog mo para Rasul. Long ya Rasulullah, ayyun nasi afdal. Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal. Ya Rasulullah, isyu in manusia sa afdal. Isyu in manusia sa afdal. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ako may tantaka mo ha, wayron ni kabtangan ko. Kabtangan ni sin Rasul kata, nagmanadya ko. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, insarayaw manusia, ahsanuhum khuluqa. Amuin impangaddatan nila sa mulya-mulya patuhan, marayaw inaddat. Naisambong ko kay mo. Pangasubo. Iman biya in Rasul, in sarayaw-rayaw pangaddatan, hikasunsul ka. Iman sadya in Rasul, abdal. Way ka iman may kasubo magtisul ka. Ang kanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyantog sinallahu ta'ala, innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad sabunatun, ikaw na yan, in sampurna, sa lagu-lagu, pangaddatan sa rayaw-rayaw, ikaw upihan. Uno pa'y pangaddatan. Pangaddatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laong sinhambok, alim, Abdullah ibn Mubarak, rahimahullahu ta'ala anhu. Uno long yung pangilahan mo, intaw marayaw addat. Laong sinambok, alim, Abdullah ibn Mubarak, muna long niya intaw marayaw impangadatan talaqatul wajh. Bang intaw yan pati uyumun. Bang intaw mapati uyum, alamat sintaw marayaw addat. Sa aw ni sabyang manusia, mapati uyum bang ko nagaalop sa pagtengod mo. Magtoy mangirong. Ha? Imo yung kaw nagaalop siya, nangirog ko timaykod, kikita ko sintuan, tumtuma. Kikita ko. Imano siya basambat ko, mabaya ko yan ang taumaraw, simple lang yung Abdullah ibn Mubarak, uyum katawa mo, patay mungod mo. Maiyan na ko to, no? Masya Allah, pati uyum mo tayo mangurod. Saan mano siya? Ang mano siya? Ayaw isab kita mainino, maliso mag-uyum. Lalong si mga Tagalog, ginto maliso mag-uyum, galit sa mundo. Aw mano siya, maliso siya mag-uyum, maliso siya dara magkatawa. Sa bukon niya, tusawkat siya mga di magkatawa daran, tao mangina. Bukon. Kasi mano siya, takasipat kanya-kanya.
Ayaw kita mag-judge. Iman ko ay ko magsukma to. Kitawa yan ha. Biya mga robot indagbos, di magkatawa. Ang karya sali kanya-kanya kapanjari sinallahu ta'ala manusia. Sa amurakuman, bita sadya Abdullah ibn Mubarak, sarayaw-rayaw manusia, amin bapati uyum. In Rasul, ayaw pa hindi niya uyuman, in tao, amin tagaakal. Bisalin hamok dupang miyaw ni malupkan niya, ya Muhammad karikaw agad kako, imo yung Rasul, miya ka din Rasul. Sa kaliway undatwi. Kita dayaw. Pati uyum mo ni Nabi. Ayaw pa ini uyuman sin Rasul in tao. Tomas, bata-bata, uyuman sin Rasul. Sampai adat pa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awaktu bisa mga umagadjal kaniya, di niya kasuwan ng pagkaon, umuyong majen Rasul ang pamig. Sampai nakaiyan inahambok sahabat ni Anas. Laung niya, kadamtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagkidmat ako ha Rasul. Nagkidmat ako Rasul, sallallahu alaihi wasallam, hangpu taon ako nagkidmat kaniya. Bimana, nagkidmat ini, biya, nagtabang ako pa Rasul, sallallahu alaihi wasallam sininang, hangpu taon ako nagkidmat na Rasul, wairong kin Rasul, diungog imyan, mangi na nam inadjalan mo. Salong mo yung sa Jen Rasul, ang pamigbang dinakawayaan. Ang kanayin kamo taga-asawa, bang inasawa nyo nagadjal, kaya lupahan ni nasin, ay mo isang pamungmungi, ibang pagyan mo, mataw din tiyatali mo yan, katanay biya hindi mo isod, samil mga tiyulata, kalupahan mo yung mga asin, nakapakain na samil pikala mo pagadjal mo, ayaw. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya magpakarungog kabtangan biyato ha mga kasawan niya. Sabang pagkatab mo bukon mananan, ando dang, Masya Allah, maraw isa binadjalan mo ini, Masya Allah, Masya Allah. Aming ganta, hindi ako mabisto jurugalan kau. Sa insaraw rayaw bang katab mo nagadjal, kaya lupa niya nasin, ando dang, balik kasi nasinan muka ito, may sabat ga, magdurunin hulas tawang kita umigup sa baw. Masya Allah. Bukon ka. Apa yan pagadjal? Nagadjal pa isa bang biya iningi nanam. Subhanallah. Magsukol na kau, nagtabarro intaw kay mo. Nagservice intaw kay mo. Asawa mo, bisan pa biyaring kabisihan. Bisan pa biyaring kalaulan. Ando. Yulmat pa kau. Yayupot pa kau. Di pa kau magsukor at mga sila mo ng pamungmungan mo. Allahu Akbar. Simple rasan. Bangin tiyula, way kabutangan nasin, mutangi ako, ay nakamumungmung. Ay, kau isabi ni, magproblema pa kau. Dalawang sinamok sa abat, hangpu taon, way kudyugin Rasul imyan. May tabya ini. May tabya ini. Salongin Rasul, mig sa jaywang pag-uyom niya. Diyan, bangin kakao ni mukawang binan sa jaywang pag-uming. Masya Allah. Ang kanal, Masya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diyan tugtod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikatu, ikarwan niya, laong Abdullah ibn Mubarak, sarili umano siya, badlul ma'ruf. Amin patikilahon siya. Pati ba kayon? Masalah to, nangaunukaw, masalah yan. Ang isab kewan, isasabi na katani na sumuhon. Nabukon, at bilang, mabaya sa kumila kay mo, mabaya sa gilakro siya ni sikaw, mabaya sa min kumuan kay mo, ando, patikilahon siya, sab kawan ng mataod, kawakayan niya. Sa imagbagay, suway kita mahali. Imagbagay, suway kita mapi. Laong sin Rasul, la to sahib illa mu'min. Ayaw ka mo maglundang panon. Malaingkan isyu sadya, malaingkan isyu, malaingkan indahon yung maglundang panon, amo intaka kabuha patuhan, ibang pangadatan sa mulya-mulya. Amet inday yung maglundang panon. Imagasip, asipa. Sa bang parakala maghinang, dungdungi inbangayon mo. Bang katab mo timitinggal sindakan sintuan, ay ko mag-close. Ingana ka na, sawabing kita ni Masul, iniman na to, magkarakitan nyo. Iniman na to, o Masul, iniman na to, ini magpa-close. Nakatiko, no, isa-isa mura roon. Inupat bagay mo ni magsambayang, ikaw na magsambahayang. Napag-usap pa ko, bisaran, magsambahayang maunit san, bang di mo kay ngatanin sujuran, iwan si mujud, iwan bang muri kay ngatanin biya ini, na busungon ko sa bahayang, subhanallah.
Yung sambayang di makabusong, bangko rin magsambayang. Kita mo? Na, suway mo, kilahon mo, mapati ko mga temang, mga bakay-bakay mo, bangman, ipagbakay nukal na sinallah. Ikarwa, ikato niya, sarayaw-rayaw manon siya alamat, sintaw maroy pangadatan niya, kaful ada, bang siya makita mga tunukaran, bagbagkas sa aran, igon niya. Sadak kaya to, ibadat ito. Matawd ka to, haran, makita bagbagkas sa, uy, ganapan pa. Amula sa langin maraw, maplat ni mga tao yung marilumabay. Subhanallah. Kuhan ko maplatin tao, lumabay. Igon mo yung tunok yaon. Igon mo. Igon mo yung tunok kasupaya, di magkadiskrasab mita. Bang yun naigin tunok yaon, ibadat mo. Simple. Tao maraw kaw. Nawang mo gyanapan tuwan, kimangi na kaw. Kimangi na kaw. Amin ikita mo nung bagbagkasa, gyanapan mo pa si mga lansang kakinisan, o yung pagyamo, sa ligtas na kita, natumtuma, asuwa imbara mo to mangikaw. Ikato niya long sinhambog, ilong sin, iwan suway ko maingat, magda pamano siya. Nalong sin Ibn Mubarak, bang malawa ini, bang nalawa impangadatan mo maraw, kimangi ina ingkabu mo di hadun niya. Ang kada mga tayo mangud kwa ka may Islam, piyariara sinallahu subhanahu wa ta'ala, aw pareng hamanga, na nga suo para Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, uno, indan hikajukup. Amin ikasampul na simpag iman si mu'min. Laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin imanan, ahsanuhum khuluqa. In kasampul na simpag iman, sinhambuk bar iman, amin na sampul na impag-iman niya, bang di mayaw impangadatan niya. Ang kanalong sinahambuk las wasihat, laong sinahambuk sahabi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas radallahu an, laong niya amarallahul mu'minina bisabri indal ghadab. Laong niya diaak kita laong niya. Inallahu ta'ala nang daak katutan niyo, imagsabar kita no bang kita no diatungan sindukal. Kasi nagi ko kay na, imbunal maisog. Imbunal maisog kapagangan niya indukal niya papagkahin niya Muslim. Bisan pa sa aun masul kafir, magpasinsya ka, wang dagbus din ako din nakapasinsyahan, siya pa isab kafir siya. Sa labi maraw suway mapais in nabi, katumtuman in Rasul, in halaman niya biyugitan sin Yahudi, unim biyugit sin Yahudi alaman niya, najis. Daran ito magkarungan. Sa awak to, nasakit, in nagbugit sin halaman niya, sin najis halaman niya, awak to nasakit, ando, bisita pa sin Rasul po hospital. Masya Allah. Bisita pa sin Nabi. Arit to man hospital, kyublaan, in nagbugit, sin halaman niya. Laong niya, Rasul mo siya nagbugit kay mo. Laong si Rasul ay pasarya. Nakaiyan inamok Yahudi, nag-usos, nagsyahada, asyhadu la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Itawa, adat sa jempya kita sin Rasul, nakapagbalik Islam inamok Yahudi. Dahil kita nyo, ang kansay ni mabuka, yung mga kafir magbalik Islam. Sa wapya pakita natin pangadatan na ito bukod maraw. Pakikita natin pangadatan na ito, ikawong si kanila. Kita mo, abyaon yung pangatod kato, yung kita nyo kuno katan muro, mangingigo na unong para sa sab piyatampal na to impangadatan buko na agama Islam. Sabang pangadatan na agama Islam impia kita na to, subhanallah. Kita ba Rasul pila sa jendeng hamanga Yahudi deng hamanga dugaing agama nagbalik Islam sawab sa jasim pangadatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuratu sallallahu alaihi wasallam murah-murahan mga tay mangud ko agama Islam. In pangadatan ng upihan na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Induan kita no sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addat sin aga mabang biyadin. Ikasampul na sin pag-iman. In kamato nagpakasunsulga. Amuna in pangadatan sa rayaw. Hambuk masana asu ya Aisha taradalo. Ya Aisha unin pangadatan sin Rasul. Law ya Aisha in pangadatan sin Rasul. Amuna in pangadatan sin Quran. Khuluqul Rasul kana khuluqul Quran. Ing pangadatan sin Rasul, pangadatan sin Quran.
Sampai nasun isip silang ya Aisyah biarin pangadatan si Rasul. Laong ya Aisyah alam takral Quran. May talang adik kong basa Quran. Laong nga bala magbabasa ko. Dalawang niya bang mo nabasa yung Quran. Amnya tim pangadatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pangadatan sin Nabi suway na to suntuan. Akakaus gausan. Pangadatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan. Bangman magbarakat harum ini. In pagtipon-tipon na to shout out. Pa 663 viewers na to harum ini. Di ka mo sumuhon magdungog bulansang katutan niyo. Sumtumun na to, imbulansang sinambok bahulang niyo. Atawa manghud niyo tayo mauna ka Islam. Bukon ini hinang-hinang ko. Kiyawa na to, dengan paduman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikan magsukur. Sinyan kamu lagi nagsubaybay lang sin Tagalog. Di ka mo pagsumuhon, magdungog sin pangadjian. Ando muna-muna, mangayo ako kamaapan, bangaw kabtangan ituan Naufil, nakakaslalando, kabtangan bukon marayaw, hapang dungog sing kamu, pagdilan nyo kamaapan. Pagdilan nyo kamaapan, yung kita manusia, magkalawang kita niyo. O masulit ta kasayon ng kabtangan ta, suway na to pagmaapan. Inshallah subhanahu wa ta'ala, bangman makaupi kita niyo, bangman makaupi kita niyo, hapangadatan sin Rasul, hari alom sin lima pangadatan niya to. Ununan alom sin lima to wayrum misan makawa na to bisan hambok. Al-haya in Rasul lando masipug. Al-karam in Rasul lando mamulya. Lando in Rasul lando mamurah. Ikato na wasafu lando mapati maap in Rasul. Ay iban sin al-hilm in Rasul mapati pasinsya. Dami ka na syajaa in Rasul pati isihon. So alom sin lima to una to wayrum makawa na to. Pangadatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Umar sambil panawan sin Rasul singuran niya intanda mabaya sila umupi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabalikan ko ingka matawra magpakasulsulwa dua at-taqwa wa husnul khuluq impinaka mabugat timbangan adlaw akhirat amuna intimbangan sin pangadatan natsin pangadatan sarayaw-rayaw basi sambat mataud mabaya yanun tau maraw sa inhinang niya bukun isab maraw. So inshallah murah-murahan mangmantag barakat ing kawi na to di hadunya dagpagpaadlaw akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah subhanahu wa taala ahad aun pa games na to. Inshallah ahad aun pa games na to in magtabarro in hambok tay mangudda to yanda shalom biya ingasin kuan niya ABB KR ibasan mga ko Abu Bakar Khalid yanda siya murah-murahan magtabaro sa sin amuin load ko no magdil siya load inshallah ahad yan binillah subhanahu wa ta'ala so inshallah biyaon mag shout out kita niyo at tawakan bang aun mga subo inshallah an silanta akagaus gausan bang di Allahu alam matawd palabi rin kato alhamdulillah magsukol Sheikh matawd na lir na mo domini magsukol na isab sin pagdungog niyo. Assalamualaikum Sheikh. Mangi magtakbi manok. Allahu Akbar. Mangi salam Sheikh, mangi impagtakbi manok. So mga temangod pagka nangasuo inamok temangoron na to ini, muna inaginang syara Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kabalikan ko inaginang syara Allahu Ta'ala inagparagbos Rasul sallallahu alaihi wasallam. Immanok pianglangan agama Islam imagtakbi. Law mukatuan magsalong-salong adya kami. Bisan pa magsalong-salong pianglangan da sinagama Islam impapagtakbi unim manok. Law si mga ulama intaw nagpatakbi manok di hadunya aadlaw akhirat sila isab papagtakbi un si manok. Mabaya ka mo. Immanok bang mo ipaton makaitlog tumaw dirakang mo damik yan immanok may nang patikduan ikaw sa mo, bang mo kaunun kauna. Sabang pagtakbi, pianglangan sinagama Islam, sawab di mo manjari binsana, pagpabinsana unim manok siwo-siwo. Basin samat, adlaw akhirat, banging kambing ng tandok, tiandok din werong kambing, adlaw akhirat, laong sin Rasul, patandokon, in natandok yaon werong tandok, pabauson siya. Nabiyarin na wa manok pagtakbi mo inambok takataho dinambok way nadlaw akhirat tanama imbaran mo. Imagipat manok way pianglangan. Imagipat manok nang nasa pianglangan aming papagsalungon nato imanok. Ando mga temod ko agama Islam bang mapangayo bang ni patunin manok ipatan niyo irakang niyo sa magtakbi ayaw.
sa wabtumtumun nato mahunit adlaw akhirat im mga binatang mamaus katutan yung haway roon nato kalimatan. Allahu alam bisawab. Okay. Milhamja magsukol a program wasiat Sheikh Jazakallahu khair magsukol dai sab kahaji milhamja saak ambok mahulang sing kami di magbugto in support katutan yung hapagdungog sin programa nato ini pag pangadji. Okay, Said Said, pa-shoutout from Makkah, Saudi Arabia. Shoutout kay mo, Said Said. Okay, shoutout ha mga Makkah. Yusuf Magsukol Sheikh. Okay. Nay Jalilul Absari, pa-shoutout Sheikh in nag-team T. Oh, kaya nga tang kunasan, inti yan, Taliaga. Okay, shoutout ang mga team Taliaga. Okay. Pa-shoutout Yari halubigan atim pana daran ti mataka dalay busik magsukol patumtum. Masyaallah, Ryan Ladja Matli. Naray bakas kita yung nagkita dito kahapon halubigan. Masyaallah, shoutout kay mo temangod magsukol sin yan kamo masi nagdurungog sin patumtum ta. Okay, magsukol tuan. Salam dua kay mo Sheikh. Okay, waalaikumsalam. Wardun Ahmad oy ungod. Salam dua kay mo ka wards among unguron kiyan. Okay, Long Abu Bakar, Sheikh Bang Imanu siya nakadusa dakula. Pagubos, wairun kya hukuman kanya insara syariah diha dunya. Pagubos nagtaubat na siya, nasusaun tayma bahayat to. Okay? Inyan, diskasun nato yan dito balik. Aparkala amuin, kahalga sindo si Temor. Sa jawaban ta, kaus-gausan, intao bang siya magtaubat na sinhinang niya, Allahu Ta'ala intuput, makaingat bang tiyayma iwan sindi. Sa inangan kita syarat, simpagtayma, sintawat, hindi muna balikan inhinang mo nakauna. Allahu alam. Namat to. Salamat kung katuan aw naku pangasumo, mabista baha utang bang sopama, at ito, tadkawa, na nakaliw na kayo, ko na pin. Okay, Amilamja, shout out, balan-balan risto. Okay, inshallah khair. Okay, Kaji, shout out balan-balan. Masarap to din biryani rice mo, Kaji, mashallah. Mura ko mambitin mo ako. Rajmi Andong Aslil, magsukol, Sheikh, shout out. Yes, shout out kay mo, Rajmi. Fafara, shout out. Yes. Pat Munib, shout out tuan dengha kasalamatan. Oh, mashallah. Kasalamatan na uno, kasalamatan na sug atau kasalamatan niya sa buwangga. Sa buwangga na kasalamatan na. Okay, shout out kay mo Pat Munib. Sharawat, Sheikh, yari kami hakid kid ini gumampang family. Mashallah, yan yung mga gumampang family yan, mga tao kampo Muslim. Amuka, shout out kayo ng mga temanghod. Inshallah, ututuan hidayatan ng kewan amin way pa nakahinang. Murah-murahan, duaan na to sila. Assalamualaikum Mustads. Alo, shoutout na idol na mo katuan. While salat isab. Masapat yung pagkumin. Di ko pagkabutan ng kewan na magdilman ka mo kamapan. Bang bisang ka mo di ma-shoutout shoutout tara ka mo pangati. Allahu Akbar. Assalamualaikum tuan. Nah. So inshallah subhanahu wa ta'ala in mga kaiwanan wayroon ko yabutan di pangasuon nyo, bidnila, jawaban ko man dito na page na to. Bangon time ko, inshallah subhanahu wa ta'ala, jawaban ko man, mag-reply ra ko ang mga comment nyo, kakaus-gausan, bidnila. Pa-shoutout, Family Alam from Davao City. Shoutout ang mga Family Alam. Afia, Sheikh, yung pag-tiktok si mga muslima. Amo sa discuss na to kaina, inda Afia, yung pag-tiktok, hambok ding ha mga paningod-singod, aruwayng agama. Kasi sambat, suwaim Muslim, iwutang ning kasipog, papangatayan niya. Abiat to, inda Afia, susod ta kay ratapik, at ko nalit ka. Inshallah, Sheikh, pachat lang ka ko in winner. Okay, inshallah, praise the Lord. Inshallah, Sunday yan, alam, pa-shoutout Sheikh kako, iban mga tao ilang nag-view at tawad din nagdungog kay mo. Okay, shoutout Al Abdillah, shoutout kuno kanya, iban sin mga tao ilang. Okay, magsukol Sheikh. Okay, magsukol. Abdullah Sali, salam ka sila sa guru na mo pagpatumtum watching from Madina KSA. Hamdi ping le magsukol patumtum Sheikh, mashallah, pangadyan na si mashallah, magsukol na isab. Sinyan kamu,
O masyaallah masih pangitan labi pat nga katos. Ha? So inshallah subhanahu wa ta'ala mga tayo mangud ko ka Islam. Alhamdulillah aromini nakapuso kita no bisan na kuman manyo tiyo. Amin kasal sila nato sarta kapatumtum nato in pangaddatan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah murah-murahan bangman magbarakat in nasihat na tudom ini sampai do magpagpadlaw akhirat basin sambat na kabalikan ko bangawong kabtangan sin temangon nyo wala imamo kabtangan sin temangon nyo wala kamusyulot ando pagdilan nyo kamaapan sa wabing kita nyo nina ing kita ni manu siya sadya magkalawong iwanin kami magpatumtum sadya in tumayma alhamdulillah hindi tumayma Allahu Ta'ala magtutungbas kat utanyo wabillahi taufiq walidaya iwan lamuran yung adwaa inambok ama sin ako bang mayanin siya makarecover bang mayanin siya kauliya magbalik na sintagna actually bisan biya susod kita ini kasusahan sa wala kulyo pa in kawajiban ko kanyo magpatumtum harumini wabillahi taufiq walidaya subhanaka bihamdik nashhadu an la ilaha nastagfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.